Hasteni khapangni takuk tai bukuk song ITS Explore Tiprosat channel nai tongnai rono jotonono khaka hambai dipor kaham ke tabuk election rok to pai lekha result bo mangkha ke ipuramo tha assembly election no busukta seat tubui phekya kebo kebo saime ephon ongui mangkhana ipuramo tharok assembly election no 13 ta seat tubui phekya 13 ta seat tubui keplai engkha je jagao 13 ta constituency o Tipuramo thani candidate dok applying man jaga bijoy misil khaidi hinai chini bubagra saklai rikha nge tabok bubagra ni kokbai no khanangkha 12 March 2023 ni salo 48 Koromsora constituency ni andaro Hokutuisa sector committee ni bukhaktoi Hokutuisa area o siming bijoy misil khalainai jotoni bagoi khatung khaja angjangnai sal phaitongo khanani salmario nge jotono pali thenglainai baji soglainai Ham tamoi masalainai gan tamoi masalainai abo haino tong thosa to phai tongo jotono Tipuramo thano hamjangnai rok Tipuramo thani warriors rok norok khana bijay misilo phaioi norok eten ungdi nge norok o bijay misil koitani siming koitang nai nge tinin siming ang saklai risinai bijay misil ingkha 10:30 ta ni siming jotono kuthum lainai no dumasora ni panchayat office ganao 11 ta tamani logi no bijay misil chengirinai Go bijoy misilo jotono phai manjak phaidi obono koimung ani channel ni bukhaktoi chini 48 Koromsora constituency ni MLA BG Poldang Subo phai manjak phainai o bijoy misilo gangke norok jotono khana pal khayoi dol khayoi jotono kuthum laidi o bijoy misilo gangke phai manjak phaidi chini Tripura hasteo 13 ta jaga keplaing man jagao kunuta jaga bijoy misil khaijaka kunta jaga tabobo bijoy misil khaijayako gangke chini bo to khaijayako Chini hingangke khana ni salmario se khajaknai khana bijoy misil ni video rok nainan bagoi bo norok tiyar tongdi khana to tebo jabardast video ungnai an channel ni bukhaktini norok nugui mannai hingke jotono no hambai te khulumka dipor kaham